Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Nabi bersabda, barang siapa melaksanakan salat Isya berjamaah, faka'annama qama nisfal laili, maka seakan-akan dia telah mendirikan seperdua malam, seakan-akan dia telah berjaga bangun seperdua malam untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man shalla subha fi jama'atin, dan siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, maka seakan-akan dia telah melaksanakan salat seluruh malam, seakan-akan dia telah melaksanakan salat seluruh malam. Orang yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, maka pahala yang diberikan oleh Allah seakan-akan ban penuh malam tak laksanakan salat. Dipegang oleh Nabi sallallahu